Shinami mashikuna ashtawanqari ña kunan pachakupipacha ña llukshipanchik wayrama nachu shinakashpaka yupaychanchik paktalla katinakushkamanta ñami rimarishpa katigripanchik ashtawanqari kunan awaki punchapika imatata rimagripanchik mashi Carmelita. Ari mashigukuna shinami ña kallarishpa kanajupanchik nachu kunanqa muskuy kunamanta rimashpa katingapa riksishpa katingapapash kaypika panchik nachu shinaka convidarinchik kapankichik mashigukuna kikinkunapash ña imakuta kashpapash riksichishpa kanajunkapak ama tapuykutalla tapunchu riksishtapash yanapashun nachu ari mashikuna wakinpika ima muskushkakukunatapash tukuymi yachanchik nachu mashigukuna shinaka kay yachashkakukunataka ña riksichishpapash katipashun. Shinami mashikuna ashtawanqari ña yalishka punllakunapi kilka munajuparka chayukunata hapishpami ña ñukanchipash ña kilkashpa ña kay wiñay kawsay kamushapipa rikushpa ña kutichinkapa kapanchik mashikuna shinaka riksishpa katipashunchik kaypimi ashtawanqari ña hatsu nipanchik nachu escarabajo nishpa mishimipika riksipanchik kaykuta muskushpaka ashtawanqari ña pipash mana alita rurakupimi kan shinallata yachaywan ashtawanqari ña pukuchikupimi yachakunawan pukuchikupimi shina muskurin nipanmi shina kashpaka ña yaypi kapankichik kayukunata muskushka ima kashpaka soñar escarabajo significa brujería o maldades, alguien está haciendo algo malo, ¿no? Eso significa soñar escarabajo. Mashi Carmelita. Ari mashigukuna shinami nachu riksishpa kanajunchik ima shinata muskushpa imata kan kaypika nijupan nachu hatsukukunata muskushpaka ña imapish nalita rurajuy ñukanchima chayajupi shinami kaykunaka riksirin nishpa rikurin nishpapish nachu shinami shinallata mana nin kaypi shaguta chaypi paktachina mutsurin nachu ima hatsukana shukllachu tiyan nachu mashigukuna ari ima hatsutash riksinki mashika Waylla hatsu, yana hatsu, yura hatsu, imata ashtawanqari fiancho pues chaypash tiyan ari puka hatsupash chaykuna tiyan pichata riksini chaylla yari killullalla pukalla killu hatsupish tiyan nachu chiwaku nin nachu chiwaku ari chaypash ari shinaka shuktaka ña imashina shuk hatsuka ña kuti tiyan nachu michapi shamun micha angupi katishpa shamun chiyaya hatsu kachuyu hatsuruku chaypash tiyan nachu mashikuna shinaka tawka hatsukunami tiyan nachu shinapash kachu mikuna hatsuka maykanta kan puka hatsu yura hatsu chaykuna ari mashigukuna ari liwashtapish mikunchik chiwakutapish mikunchik yura hatsutapish mikunchik fianchutapish mikunchik nachu mikunchik mashigukuna shinapash kachu imata mina mikunchik waylla hatsuta chilka hatsu ninchik chaytaka nachu shinashta yana hatsuta chay hawata michawan katishpa shamun hatsuta kachuyu hatsu chaykunataka mana mikunchichu nachu rikunchillami mashigukuna shinapash kachu kaytami ashaguta shikan yachinata yachajuna kanchik nachu ñukanchik muskuykunapi charishpaka na hatsu kaymantalla kana nali kana kan nali pacha nali shinaka hatsutaka ashtawanpacha kay yana hatsuta rikushpaka yana hatsuta hapishpayman kajushpayman llashawpi chayta ima charijushpayman pipash kujupimanqa chayka napacha ali shina kan nachu shinapash kachun hatsuta shinallata uchilla chay yura hatsuku ninchik chaykuta na tawkata shuklla rakukuta shukllata rikujushpa muskushpaka ali señas ninchik nachu ali imashina nachu unancha nachu ari ali unancha kan nachu mashigukuna alipa kan kutin hatsutallata ashta llashawpi imatapash kuinda kipishpa ima aparijushpa ima muskuyka ari chayka chiki kan nachu shinaka kaykunataka ima shina ima pachapi ima ruraywan muskuy chaykunatami ñukanchik muskuypika shikan yachishpa yachajuna mutsurin nachu mashikuna shinami kan mashikuna shinaka yachakushpa katipanchik nachu ashtawanqari ña rikunajushpa kaypi ña compartishka kaypipash yupaychapanchik nachu ashtawanqari kay muskushka hawami rikunajupanchik ashtawanqari nana kawsayka kasha nipanchik nachu espinas mana kashpaka ña mayjanpash ña piñarishpa runawan imamantapash mana ali kanamantami ña
ashtawanqari ña shina piñarishpakanga chaykunamantami ña makanakuykunami atianakakpimi kay shina muskurinnachu ña kay kasha espina nishpaka ña. Soñar espinas es porque la riña generada con alguien se agregará o se agravará o va a haber una riña también, ¿no? Una pelea. Shinaka riksishpaka tipanchi. Ñupaychanchik mashigukuna ari shinami riksishpa kanajunchik nachu kaypika kashata muskushpa ninnachu mashikuna. Ari kashata muskushpaka piñanajuy tianata villachijun nishpami riksichinnachu o piñanajuypi kashpa chaykuna ashtawan shinchiyana kawpipish kaykunataka muskushpa katinchik ninnachu chayka kashaguta muskushpaka shinaka yuyaylla kana tukunnachu mashigukuna imapash ama ñukanchik yapas satirishka kajuykuna kankapanachu. Shinami kan mashikuna shinapas riksishpa katipanchik ña wakin mashikunanka kunan pakaringa paymangarin ña mushu wasitaymami muskuparianga nachu nueva casa o casa nueva nipanchinachu mushu wasita ashtawanqari ña shayachijushpa muskushpaka alipami kan mashikuna rikushijupangichinnachu imashpa kawsaypi llamkaypi ima ruraypipash aliman rina kakpimi shina muskurinin mashikuna shina kashpaka ña yachapankichik alipami kapan. Soñar casa nueva es buen augurio, significa que habrá mejoras en el trabajo y también en las cosas que ustedes están haciendo. Ari mashigukuna wasika yuyaypashmi kannachu shuk yuyay mushukyana kagpi paktarina kagpipish nachu mashigukuna ari chaymi ña mushuk wasita rikujushpa muskushpa kanchu chayra wasi chinkapa kaspikunatalla churanajupi shitanajupi chaymi llaki kannachu chayka kuti wañunatiakpi nipanchik shinapish kachu ña jarilla wasi ali wasita ña rurashkatayma rikujushpaka ari kaykunaka yuyaykuna ima kashpapash shina paktarina kaktami rikuchin nishpami villachin mashikuna. Shinami mashikuna ashtawanqari ña riksishpa katipanchi katipi charipanchi ñavi kilparishka ari ya rostro tapado nachu ñukanchikta ashtawanqari pipash imatapash umachishpa kawsajupimi shina muskurinin mashikuna shina kashpaka ña yaypi yuyashpa kapashunchi nachu paktara pandapanchima shuktara kanga shinami kawsakushkanki shinashpami kawsashkanki nipankichima yaypimi kana kapanchi nachu. Soñar rostro tapado es porque alguien nos tiene engañando ari ña chaymi kapan muskuykuka. Ari mashigukuna ñawi kilparishka ñukachu kilparishka kani ukaishu mashichu kilparishkata rikujuni chaytaka nipanchu. Nani junchu kaypika ashtawanqari ñawi kilparishkatalla nijupan nachu ñukanchikta pipash imatapash umachishpa kawsakupimi shina muskurinin chayllanin. Ñukanchik ñawi kilparishka kashpami kanka nachu mashigukuna shukta ñawi kilparishka kakta rikushpaka mana chayka kan pay ñawi kilparishka imata kashpapish mana rikun mana uyanshanin mana yachankapamunan kay kashinami nishkawan yalishpa kajupi chaytaka muskurinlla mashikuna ñawi kilparishka kakta nachu shinapish ñukanchik ñawi kilparishka kashpaka shinaka imatapish mana rikuy paktajuypimi rikuchin nachu mashigukuna yuyaypi ña maskay kallarichun rikuy kallarichun nachu. Ari shinami kapan mashikuna ña kaypi ña tukurinkapak rikuchikpika pishkuman mikuchijushpa nachu alimentando a los pájaros ashtaka ali mashikunata charishpami shina muskurinin nachu ña shinallata ali washata charishpapash ña shinaka ña riksishpapash katipanchi. Alimentar a los pájaros significa tener buena suerte y muchas buenas amistades. Si alguien ha soñado que usted que están alimentando a los pajaritos, eso es muy bueno, es un sueño para bueno, ¿no? Ari mashigukuna shinami riksichishpa katipanchi nachu imashinata kaypika kay urpikunama mikuchijushpa ninnachu ari kaypika pishkukuna nishpapish riksinchi nachu shinaka paykunama mikuchijushpa muskushpa nin ashtawanqari ñukanchipa kay ñukanchipa rurajuy o ñukanchipa imapish shinay chaykunami imashina kashpaka chay shuk mashi yaritman apan nachu ari chayka chay mashi yarika imatanin mikuna
imanata karahuishina Ari, rikuchin nin nachu mashigukuna shinami kan. ari chaymantami shuk mashigukunapash kimirin alikachinga rimanga ari chayka ña ñukanchipa kaywan llata kayta rurahuykuna ña shinapak tarihupi kaykunataka muskuchin nishpami riksichin mashikuna. Shinami kan shina yachakushpa kastipanchi nachu mashikuna ñañu kanchiman kilka mushkamantapas yupay chapanchi shinaka mashi Carmelitawan ishkay tukushpa kunanga ña kuti kilka mushkatapash ki rikushpa kutichinkapa pachakupaktapi tukuyllata nachu shinaka katipanchi mashikuna. Ari mashigukuna shinami richarishpa kanahupanchik kaypika ña charinchimi Elsa Marina Perugachi paykanin buenas tardes, un bonito programa, felicitaciones. Una pregunta, ¿qué es soñar? Estar sola en la oscuridad y ver una luz prendida. Ashikuna. Ari. Wakinbika imagupipash mi yana ukupishina uyana pishina kausanahuita rikuchin nacho pipash mana yana pagpi. Mana imatapish paktachi ushashpa kahuipi ashata llaki imashina nipanchi nayui hapi ushashpa kuinda yanga llakirishpa imashina pacha llukshinata nayuyaypi kanahushpa chaytaka muskurin nin nachu mashikuna chaymanta kuti micha sindirishkata rikushpaka arimi kaña hipa punllakukunapika uyaringami imashina kashpapash ñukallata ushashpapash upi kashpapash yanapak rikurinakawpi mashikuna. Mashikuna shinami hasta ungari ña muskuy hawa rimarishpa katipanchi nachu rikushpa katichunpash shinapash tapushpa kilkamuchunpash convidashpa mi kapanchi nachu. Mashi Cecilio de la Torre mi kilkamujupan saluditos nin katsu verde también hay mashi nin ari nirnina hurkanchi nachu ima katsullata tiyan nishpa nachu. Chaymi waylla katsu kapun nachu mashi umana kashpaka chilka hatsu nishpapash riksipanchi nijurkanchi nachu. Ari chaymi waylla hatsu nachu mashikuna. Buenas tardes mashi, una consulta nipan Mari Sumak Yuyay, ¿qué significa soñar muchas arañas negras y al mismo tiempo ver que corretean bastantes gallinas nin nachu? Ari mashigukuna shinaka kaypika kay añara nipanchi nachu ari chay añara ari araña nin ñukanchik añara nin runama tigrachinchi ari chayka kaykunata rikushpaka yanaka ima yanapash yapa alika mana kan ima yana kashpapash ñukanchipi ashata imashina ninchi estorbajun ninachu pandachijun asha natinachijun asha harkajuy chaykuna tiyakta rikuchin nachu mashigukuna shinapash kachun kutin maymanta chaytaka na kadushpalla shina yalinkapa rurajuy imaguntapish paktachijuy imashinajuy chaymanta ima kashpapish shina ña ashata kaykunataka como kalpachijuykuytapish rikurin nachu. Shinami kan mashikuna shinaka Camaripanguichi nachu mashikuna. Estefi Maldonado nipanmi buenas tardes, que soñar con un tornado, gracias. Ariña kaypi rikushpapash nachu wiñay kawsaykamullapi ñakutin hapinchi nachu. Soñar siendo perseguido por un tornado significa que el enemigo está haciendo maldades queriendo destruir la vida nachu. Shinakashpaka mana alita runahupimi ñukanchika shinay kay imashanirin akapanashna nachu. Chaywa muskurini chayka kamarishpa katinakapanchi mashikuna. Ari mashigukuna kitaka muskurin nishpan riksichin hasta wangarin kay imashina nipanchi akapanata muskushpa nachu. Akapana pillujupi akapana apagrijupi muskushpaka kaykunata rikushpaka imashina nin chapushka shimipi rimashpaka aviarijun nin nachu. Aviarijun, no yaskanchu. Aviaitami aviajun nin aviarijunmi nikta. Shina rimankarian nachu shina shita chapushka kan nachu mashigukuna. Ari shinaka kaypika maymankash anlluy tiyanakawpi ima kashpapash anllushpa rinakawpi chaykuna muskuchin nin nachu mashikuna. Shinami kan mashikuna shinakashpaka ña villachipanchi nachu. María Males mashipash kilkamupan, buenas tardes mashi nipanmi. Una pregunta, soñando faja roja, ¿qué es nin? Ari mama chumbita mi nijunga nachu, está ungari.
ari mashigukuna mama chumbita muskushpaka ari ña imashina nipanchik ñukanchikpa ali kay samay shinchi mirarishka shinatallami rikuchinnachu imashina mana yapa hawalla ñukanchikkuna imata mana ali yuyaykunata chariypipash mana imapash chayana shinata ña chaypika chay imagu kashpapish harkajuy tiajuy charikuytallam rikuchinnachu mashikuna. Shinami kan mashikuna shinaka riksishpa katipanchik nachu. El Citerán, Mashikilcamupan, buenas tardes, disculpe que soñar que esté siguiendo un mono y cuando logra cogerme me abraza y no me suelta, porfa, me avisa, Ningnachu. Monota muskushpa ningnachu mashigukuna. Nari. Imatakan mono, chayta yuyaypi hapina mutsurinnachu. Monuka ninan monuka. Kushiku. Ari ashata pugllarihun, hasta asirihun, kuyllata kuyurihun, asichihun nacho. Ari chayka imashina kashpapash kay rikuy kayta muskushpa kashpaka wakinbika aliman kushi alifuypipash muskuyta ushannachu mashigukuna. Imamantapish ñapash asirihuy kushirihuy kashpa. Kutin mana kashpaka chay llatata shina kayta shinapash imashaninchiman mana chayman chay ushanchinachu shinaka chay llata ñukanchita kichujuytapash muskuchita ushan ima kashpapash ñukanchipa kushilla harilla ima asi imashinaninchik kushi purihunata harkannachu mashikuna ña ima llaki hapishpapish chay imallapishkapika ñukanchipika harkajun aparirishina kajun chaymanta chaykunataka muskuchinnachu shinaka ishkayta payka rikuchita ushannachu payta rikushpallaka ñukanchipas kushilla shina yaringapanachu y warkurihupika kutin chay imapash llaki chishpa kuinda ñukanchita ashata harkashpa shina llakilla kayman pushahuynachu mashikuna. Shinami mashikuna shinakashpaka Pamela Mashi Kilcamupan. Buenas tardes, Mashi. ¿Qué significa soñar que mi mamá me quiere quitar a mi hija nin? Paipa wawata mi mamá yata kichungapa munajo nin y mata kapan nishpata pujun nacho mashikuna. Ani mashikukuna kaypika wakinbi wasi kawsahu huskagupima imapash tiashpayma wawatayma ashata apangapa munahushpayma uchilla wawakawpika nachu apangapa munahuyka mayhambi shuk mashipi pipipas rikurishpa kan chayka nishunlla wakinbika wasigupimi wasichishkagupika mana kay wasi ulaguta mana paganchi ninchi nachu mana karanchi mana willkashpa sakinchi chaykunamanta kay samaykuna tiyashpaka apangapa munaykunatapish charin chayta riksichijunga nachu mana kikinkunapa wasi pachakawpipash shina chay huskagupi tiyakta chayka imagukta kashpapash shuk muruguta mishki muruguta hapishpa wawagumanta kayguta imashinaninchi a cambio ninchi nachu karapani nishpa pampachinalla kan chaygutallapi ama shinapachu kayguta maski mikushpa tiyajupi nishpa alpa samayman nachu ari chayta wakinbika mutsushpa mañan nachu wakinbika alpagukunapi tarpush imagupi kashush wawawan chay pushtuma chayashkakapi wawata munashpa kajuymanta kaykunataka muskuchita ushan mashikuna. Shinami kan mashikuna shinaka kamarishpa katipangichi nachu. Segundo Bonilla kanga nachu. Segundo Bonilla mashipash Kilcamupan. Saludos Mashi, yo soñé bicicleta que será nachu antapiuta muskushka y mata kapan nishpa mitapujupan. Mashigukuna ña yalishka punllakunapi ashtaka kaytaka rimanajurkanchik nachu antapiuta muskushpaka wakinqa ñapashmi nin ninajurkanchik ña traicionajun ari takipash tiyanmari kanpa warmika shuk wami kan ninlla ujarita kashpapish shuk wami kanga shinaka ninlla chaymanta manapish yachashpata manapish rikushpata makanajuy piñanajuy shina shikanyari tukuy shukshita ushannachu mashigukuna
chaytami mana chaypi urmana kan nachu ashtawan garin kaytaka imata kashpapas riksichita ushan nachu imashina ninchik kay antapiuwanga wakinbika imaguta kashpapas rurangapa munashpa paktachingapa munashpaka ashata uchasha chayangapa makan nachu ñukanchik purishpalla rita mana usharin chaywanga yalilla uchasha chayayta ushan chaymanta wakinbika ima ruraypipas kayka rikuchinalla kan nachu mashigukuna antapiupi rijushpa aliman rijushpaka ali kan ashtawan miraylla yapalla paktachita ushangapa urayman rijushpaka tigrajuy washayajuy imashina ninchik ña atrasarinchik ninchik atrasujapishka ninnachu ari shinakajuypapish kayta ushan mashigukuna chayka mayman imata shinajushpa chay rikunata charin Shinami mashikuna hasta Hungariña riksishpa katipanchi kati muskuguta kilkamupan Said Nacho Mashi Said soñé hoy que estuve en el borde de una quebrada intentaba bajar busqué el camino o el cómo bajar y solo encontré un camino de piedra que parecía hecho por personas y tenía en mis manos unos zapatos de cuero negro. De ahí desperté cuando decidí tomar el camino para bajar. Ese fue mi sueño Nipan Nacho. Ari mashigukuna urayman urajuna kanayapa alikan Ari Moskuypi hawaman aspirishpa llukshijushpaka sumak pachakan urayman rijuyka wakinpi ña chayta rurashayashpa moskushka kashpaka imaguta kashpapas ñukanchik yuyaymanta ushana kashpata yuyaymanta sakijuy kan nachu urayman rinkapa kutin na yuyashpata yankata urayman rikushka kashpaka ima kashpapas na paktaritaka na paktarinashta kan shinapish na ñuka munaymanta kan nachu kutin kaypika ña shinaka tomé la decisión nin shinaka urayman rishashayashpaka ñukanchillatami chay yuyayta sakishpa urmarinajunchik mashikuna chayta na shinachunlla ama chayta yuyashpa ama sakichun ni rikuchin nachu Shinami kan mashikuna Roberto Maldonado mashipas ñapas kilkamupan. Buenas tardes mashis nipami ña. Me puede decir qué es soñar viendo un año viejo. Ari shurukugota me recojoni ni nachu y mata kapan nipan. Dichaita kanao yashkanicho. Ari mashigukuna ari kaytaka na yapa muskurinchu yarin nachu shinapas kachun kay año viejo ka imata kan imamanta apan imapas ña puchukarishka paktarishka shina rikurin nachu shinapas kachun kaytaka ña imallapish kawpika ñana ashtawanga ña chayman katina chan chay imatapish ashtawan mushuk yachita nosharin ña chaypilla tukuri shinata rikuchin nachu ari imata rurajushpapish ña shukta ruraykallarinkapak shukta paktachinkapak ña chaytaka chayllapi sakijuykunapi o sakichun kashpapas chayamuna rikurina kawpipash muskuchin mashikuna Shinami mashikuna Dostin Córdoba mashi kilkamupan imata kapan nipanmi hasta Hungari kay carnavalta pukllajuy nin nachu yakuwan mutiarishpa kay kuna imata kapan nishpami tapupan ari mashigukuna pukllashpa kajuyka wakinbika pukllaymanta pachapish muskurinllami nachu o pukllana kashpapish muskurinllami nachu mashikuna shinapash kachuka yakuguwa shuturijuyka ña nipanchik imapash imagutapash rurajuypi ashata shinallata atrasachin ashaguta shayachin shutushkaka mana shinallata rurarinchu nachu imata kashpa shina cuintatallata rikuchin nachu mashigukuna kaypika ashawi ima kashpapish harkaykukuna rikurishpa mana ruraykunata paktachichijupi o mana ruray paktachichina chayajuypipish nachu mashikuna Shinami kan mashikuna shinaka yaypi kapangichi Andrea Salas mashi kilkamupan. Buenas tardes mashi, una pregunta, ¿qué es soñar con una serpiente y que me están dando mucho dinero y lo estoy recibiendo ningnachu? Ya está wangarin. Amaru chukulkita kunga? Na, rikuhuni ning. Rikutalla. Ari, shinapas ña hasta wangari kati chay billeta moskushpa mi kulkita kuhuan ning. Ñuka chaskijuni ning chashna nipan. Ari mashigukuna shinaka ishkay muskuy kawpika kay amaruta rikushpaka nachunina hurkanchik puntat ñukanchik taytakukunaka mamakunaka paktaravillankiman chayta kana villanachu nin karyan nachu chayka
suerte mininkari, coraje mininkari. Villagpika yalin mishunman ninkarian nacho. Ari chaymanta na villanachu ninkarian mashigukuna shinapash kachukayka suerte coraje nishpa me riksin nacho. Ari kutin kulkita nishpaka si kirru kulkita hapihushpaka chirichishpa puñuhushpallami chaytaka muskuyta ushanchik nacho. Kutin billete kulkita rikuhushpaka imapish demanda situacionkuna chayamuna kawpi uyana kawpi ari fankakuna chaykunata rikunkapak uyankapak chaytaka maskuri mashikuna. Mashi, si de pronto usted sueña una serpiente para amanecer para el día de mañana, no avise a nadie, no, si avisa ya se pierde el efecto, eso significa suerte y coraje, ¿no? Entonces recalcamos este sueño también. María Males, Mashi, Morales, Kishpichiway, María Morales, Mashi, Kilkamujupan, Mashi, una pregunta, soñando que está lloviendo, ¿qué es? Ni también juspamos y matacan nishpa mitapujupan. Kuna horas tamiahu mashigukuna. Ari mashikuna. Tamiahuta muskushpa kashina ningnacho, pipas fukuchihubimi ningnacho mashikuna. Mana ali mashigukuna ñukanchita fukuhupimi muskurin. Shutu hushpallami na alikan ningna, shutu hushpaka tamiahuta llamashushpaka imata pashina hundachari, ima chayka na ñukapi chayahupimi kutina shuturin ningnacho. Ari, Sinamican. Luis Maldonado, Mashi, Kilcamupan. Buenas tardes, masigos. Comenten algo sobre el eclipse lunar que hubo anoche, si será bueno ver la luna cuando está así. Ari, kunan pachapika, musku y gutami, rimarishpa katina jupanchina chukaya punja kunapa, ashalaguta takarita, pero shapanchina chu, ima shatakapan, ima patakapan, ima pata alikapan, ima nihu itakan, nishpa nachu. Ari, mashigukuna. Ari, kapangichi. Ari. Rikushkatalla nishun kayapaka nachu unanchay kanchi chaypi rimashpaka nachu mashikuna rikuitaka rikurkanimi ñukaka rikurkanimi mashikuna ari shinami karka kayna ña kay red uyachiypa redpi ña churarka nachu mashi Germán y kaysh mashikuna nirka rikuychi luna mamaka kilparihun mari nirka nachu chaymantaka ñaku shuk mashika churarka uy wañuhun mari nirka nachu chayka shikanllata yarirka nachu mashigukuna ña luna mama wañuhun nirpika ima shichari llakillata shinas yarirka mashikuna shinapish kachu rikupika ari ashaguta kutin rikurishpa kutin pukayashpa kutin kilparishpa yana tigrarka nachu ari shina kaynaka yalihurka tuta pachapi nachu mashigukuna shinapish kachu kaytaka imashpa kanahungataka kayapa rimarishpa kanahushun nachu mashikuna kunanka katishpa kanchi a ver shukta tapiyukunawan. Carolina Miquil Camujupan, Mashikuna, buenas tardes, mashigos, una consulta, ¿qué significa soñar irme de compras, pero al llegar al mercado solo encuentro cilantro bien frescas y otras en macetas y al mismo rato veo hornado? Me ayuda con eso, gracias, bendiciones, nin ari yo paichancho yanahushkamanda Mashikuna. Ari mashigukuna cilantro ta muskuy kanachu tierka kamullapi mashigu natianchu nachutierka kanina cilantro kanatianchu cilantro taka imashina kayka pakta chingapa kan nachopayka chaymanta ninchi kay cilantro ta muskuyka imashina aliya chingapapash umana kashpaka naliya chingapapash villachi kan nacho imallapash kawpika rikuchi uyachi ña rimachi kan mana pakalla sakirin mashigukuna kikinkuna cilantrota maymanpish apashpa rinahushpaka hawalla yachaqta yalinahunkichik nachu uyalinahunchik nachu cilantrota apashpa rikupika tigrashpa rikunchik nachu imashpa ña yachanchik ña ashnakta yalin nachu cilantro chayka shina indallatami kay ñukanchik muskuykunapika imashina nin nachu kayta ña rikuchin ima kashpapash chay kahuykunata kunanpi rikushpa mana tarirkanichu nin rantinkapak rijushpa chayka imata rikuchin mashigukuna randina huska guma rishpama mana taririnka imashnami chaypakllata apahushkata chayka cilantroka villachihuy makan ñana chaypakllata katianchu nishpa
kunanpika ninanda nachu chay chanikuna bichashka nipanchik o precio nipanchik chaykunamanta kay shuk imashinaninchik shuk shikan yari tiyaktallami riksichin nachu mashikukuna kaykulanchu randina Husqawan rikushpaka nachu. Shinami kan mashikuna imata yapankichi nachu. Mashi José Montoya Kaikurinin. Desde Perú soy quechua, pero no es problema para entender quichua para los peruanos, Nacho. Soñé una cabrita muro con días nacido. Y mata capanin ari. Cabrita muro. Yuyu, imaginen esa cabrita ka imamikan chitaguta ari. Ari chita wawaguta Nacho, mas kushkaninin Nacho mashikukuna. Perú pio yanajo rikuy. O Perú manda mashikuna kashpapi. Paychanchi Nacho. Paychanchi mashikukuna. Gracias por estar viendo. Kay imaginen nipanchi cabrita nin Nacho. Ari. Cheka wakimbi manga nanyukanchipi kan shuhipa viñe wawakunapi imagupash ashaguta pandari manapash ruranata ashata ruraykuna rikurina kawpi uyarina kawpipish kayta ushan Nacho mashikukuna imashpa cabrita ukuna ninchi o chita ukuna ninchika paykunaka maytapash hakakunata napash rinallakunapi shayarinlla ruranlla ari shinashpa waklichin Nacho ima tukuy viñaju yurawkunata tukuchin payka mikun chayka chayta rikuchin Nacho chayta yuyachin kay Moscoiwanka mashikukuna shina kaykuna tiyanalla kan pandarikuna mana ruranata ruraykuna shinashpa asha llakikuna uyarina kawpipish Moscorinlla Nacho mashikukuna. Shinami kan mashikuna estaungari ña kaypi tapuchkakunatapash waktawka mashikunami yachashpa kutichin Nacho Chari Morales según Diño Bonilla Nacho hasta Hungariña kilka huparka imata kapan soñé bicicleta que será nijurka Nacho chaypi minipan yo interpreto pero la respuesta no te va a gustar ni Nacho ña shinaka así naipas mi yarin wakimbika Nacho ari shinaka Mari Panamá mashimi hasta Hungariña kilka mopan Mari Panamá buenas tardes mashi qué significa soñar que me están matando ari matando Nacho. Lo escucho acá en Quito, Nayón. Quito Piyanajonchi, está en Guaño Chihu, Ñucata Guaño Chihuta, Moscushka Nin Nacho. Ay, mashikuna wakin vecina muskurin Nacho, imatapish ñucata yang hasta manjane yakichihu imapish kan shinapi rikuhushpa muskurin. Shukta shina rikuhurin ñucata yata imatapish yakichihupi Nacho mashikukuna. Chay yakichi Guaño Chihupi man Nacho yawar manjukshi parka mashiku. Yawar llukshikta imatapish rurashka kawpika ari wakinpika imapash ñukaka rurashkamanta pinkaytukuna Nacho shukuna imatapish ñukapi rurashpa pinkaychin Nacho chay kan Nacho mashikuna ñukatallata kutin na imapish na yawarta nimata na rikushka kashpa muskushpaka wakinpika ñukanchipa imapish rurahuy shinchik huyukunata kalagyachina kawpi muskurin Nacho mashikuna kalagyankapalla Nacho ari chayka imashina kay ishkay ashtawan shuk kasukunapi rikurita ushan shinapish kachun wañuhuyka ashata upallayahuy kalmarihuy nikuinda rikurin Nacho kutin si chaypi yawar sapayman wakinpika kuchuwarka tuksiwarka imashinaninchik chayka shukuna nishpa imagukunatapish rikuchishpa yuyachishpa pinkaychina kawpi Nacho umana kashpaka ñukallata rurashkamantash pinkaytukunkapapish. Chinami kan mashikuna José Manuel Kushkawa Castañeda Kilkamupan imanallata kapankichi imata kapan nin armajushkani nin mapa yakuan imata kapan nishpami tapujupan que soñar bañándose en un río de agua sucia nipan. Ari mashikukuna armayka imata kanka armay armashpa muskuyka Nacho charipanchik kamullapi mashiku ari rikuy mashiku armashpa wakinkuna shukta yachaykunata ma riksichin Nacho ari armajushpa nin Nacho jabunarihunimi nin hasta chay putzuk sapami jabunarkani nin Nacho chayka
chayta muskushpaymanga na ali kan imallapish kaypika yapata chiquita aparijuykunapi muskurinnachu Ari, shinami kan. kay mapa yakuwan armajushpapash mashiwkuna pikashpapash ushukuna tawkakuna imatakash napash imashina kawpita kay kashinami nishpa mapa yachishpa katinajuypi kayka muskurinnachu chay nijuy mas que na yachachayashpash washallaka chay nijuyta kay ñawpaka kushilla rimanajunganachu washallaka kayka shinami kayka chashnarukumi shinarukutaka ama rantinkichichu shinarukumanga ama yanapankichichu chashnarukumi chay nikuna tiyakpinachu mashikuna Chinaka riksishpa katipanchi ari mashi Marisita C. Morales pash kutichipan hasta ungari soñé bicicleta que será nishka tapiguma ama yakitaka niwaichu nishpa manjarikunata ima churan nachu imashi kikingunaka ima tata yachapangichi nishpa pash kilka muita ushapangichi nachu mashikuna ñukanchika kilka katishpa paktalla katingapa mikapanchi Melanie Morán, buenas tardes mashi, ¿qué significa soñar manejando moto? Zirkitita mi hasta ungari purichihushkani imata kapan nipan Zirkiti mashigukuna kaypika wakinpika kay emprendimiento ninchi chaykukunatayman ñawpama apay kallaringapa munay tiyakpi o rurana chayajuypipash kaytaka rikuchinnachu mashigukuna imashinanipanchik kay motoka yanapankapa kan ñawpanman apashpanachu shinapish motopi tiyarishpa washama suchukushpa ima muskushpa kan napacha ali kannachu mashigukuna napacha ali ñawpanman ali rikushpaka alimi kan mashigukuna rinkapa shinapash kachun kay ñawpanman rijuypipash ashata tamyalla kawpi amsayarijuy kawpi na wayrajushpayman kawpi shinakunapi rijushpa kashpaka ari hasta que wañuytapish usharinnin mashikuna nachu chaymanta kaykunaka imashina kay pachapi ashtawan yuyaywan y mosquita yuyarina kanchinachu Shinami kan mashikuna shinakashpaka ñayaypi kapangichi nishpampas yarichipanchi señorita Pinzac, buenas tardes mashigos, ¿qué significa soñar? Que yo estaba parada en el puente y que tenía collar, pero se me cayó abajo del puente, porfa me avisa, gracias nin ariñal rixichpapas katipanchi nachu ari mashigukuna shinaka kay collarguta urmaqta muskushpa chakapi nipan nachu chakapini ari ari si chakap hakirinman karkaka mayhambi shu parejamanta wañuytianman karka nachu shinapish kachu na hakiripi kay collar urmashpaka partiriteita ushan mashikuna shinami mashikuna riksishpa katipanchi nachu Estaungari ña kilkamupan tawka mashikuna ri ñapash kilkamunajo nachu ña kaypi hapipanchi ña Fernanda Kaysayaripan nachu una linda tarde, disculpe, ¿qué es el significado? Soñé que la mamá de mi novio vino a la puerta de mi casa y me obligaba a coger un caballo, niñari. Suegra shamushka anta apiuta hapishpa happy nishpa mi hasta ungariña nijo nina chuchaita moskushkani nijumi. Ari mashigukuna wakinpimanga pipash manacho nijunga kay tiancha nachu mashigukuna shu parejapi nishpash hala kambakusaka shinami purijo kambakusaka kay sin mana yachashpaka imashinata arinitaka usharinga nachu shinapish kachun wakinpika chay nijuykunami tiancha nachu mashigukuna chaykunapipash muskuyta ushan apiuta hapi nijupika nachu ari apiuka traición nishpami ashtawa riksin nachu shinapish tiarishka kashpa aysashka kashpa rikuytalla rikukushpa chaykuna tukuymi shukta rikuchin nachu mashigukuna hapi nijupika ari chaytapish kan wakinpika pipash mashikuna ñukata shinaypika ñukaka kayta pacha shinayman nijukuna tiyan chaykunapash wakinpika uyarincha nachu mashikuna ri chaykunapa muskuchita ushankayka. Buenas tardes, Mashi. ¿Qué será soñar estando en otro país vendiendo? Porfa, Mashi. Gracias. María Yolanda Males Arias Maikilcamupan. Ari.
Shu mamallaktapimi hatuhupashkani nipan imata kapan nispami tapuhupan. Imatash hatuhurka. Ari chaypas rikunata kan charinachu mashigukuna. Ari mama llaqtaka rikuchin shuk hatun imapash nishunlla shuk compromisota o imata rurahushpapash hatunbi rikurinata. Alita kash hatunbi rikurin, llakita kashpapish hatunbi rikurina. Ari chayta riksichin. Shinapash kachu imata hatujimi mana yacharinnachu mashigukuna. Ari hatujika chayta ñukanchik imashina kashpapash nishunlla mana chaskishpa kutichikpi shina rikurin ima kawpipish ali kawpi o nali kawpipish nachu. Ari, shinami kan mashikuna kikinkuna washta ungariña kilka munahupipash imata muskushpapash tukuylla kuta tapupaychi nachu kulkita kaypini hupan shinapash hapi hupash kangi, riku hupash kangi, kara hupash kangi, kuhupash kangi mana kashpaka imashata kaparka nachu kulkipash. O shukuna hapina huta rikurin. Ari, chaykuna rikuna tipanmi mashikuna mashigukuna. Shukuna hapina huta rikushpaka uyangapallami kan. Shinapish ñuka pacha billete kunata hapikushpa rikushpaka ña shuk kilkashka pangakunata ima nishpapash chayachimuna kawpi kan nachu. Shinami kan mashikuna ashta ungariña kaypi katishpa kanchi Flor CM nipan mashi para qué soñar un pavo blanco yura pausita muskuyka imata kapan nipan. Ari chaytaka Ari mashigukuna nachu confirmangapaima achimama tukupangi mashigu. Ñallami shamunahu punchakunapas ña pausita muskuyka chaymi kan nachu wakinpika shuktapish muskupankichimi shinapash kachun pausita muskushpaka ña shuk compromiso shina pi kan yura pausinimanta nijuni nachu shutichina kashpa o confirmana kashpapish yura kan nachu mashikuna. Shinami kan mashikuna shinaka riksishpa katsipanchi hasta ungari kumbidawankichi nachu kumpashpapash kashun. Marichiwangi nin Ari marichiwangi mashikuna ari César Morales mashi buenas tardes Radio Man saludos desde Bogotá pimi uyashpa katina hupan mashikuna shinami tawka kilkashkakuna hasta ungari ña sakripan pachakuna mandami hasta ungari yupay chanchi nishpapash ña katina kapanchi shinakashpaka ña kuti kaya shamuk awaki punjapi kilkashpapash katichun kumbidapanchi mashi Carmelita. Ari mashigukuna shinaka mashina nipanchi tawkakunami kaypika shuk resumendalla ashaguta shinashpa wakinkunata ninchima nachu ima wasi urmajuy muskuykunaka mana alipa kan nachu o mayjanpish chullayarina o mashigukuna chingarina kawpiman muskuyta usharin o mana sawarishpa kashpapash nin nachu sawarihushpaka wañuykunata uyangapa rikunkapallata kan nachu o kutin sawarita mana sawarihushpaymanga ña shinapash kachun chaykunata kishpirina shinata rikuchinnachu mashigukuna. Ari shukta mashikunapash ashtawan katishpa tapushpa kana hupan shinapash ña pacha tukurishkamanta bichashpa kagrin nachu mashigukuna kaya awaki punllapa ashtawanqari convidapanchi katishpa kana hunkapa riksishpa kana hunkapa kay puchushka tapiyukunata hapishpa ali kanchima mashi Humberto shamuy hunkaypaka chaykunawanpash kacharishpa kana hunkapa nachu. China rikushpa katina hupanchi yupa ichashpa anchuripanchi.